Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje akhushe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizolonge ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke wena ukuthi-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke laphana-ke oyimemba-ke laphana e-MK, owumlandeli-ke we-MK-ke okucela-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke abachazele-ke ngokwenzakalayo. Ukhala ngokuthi-ke engathi impela-ke bashiya ngaphandle-ke sebebona ngey'ndaba nje kuma-TV-na-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke okuningi-ke la into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa akhe ngizosicela laphana sobe sizwile-ke le vidiyo lena-ke. Ongena kuma-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke mase ucinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyiletha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ma-MK ngikhuluma nama-MK, angikhulumi nezinja ezihlala zisithuka la. Ngikhuluma nama-MK. Ma-MK cha kuyezwakala ukuthi laba bey'ndaba bebuye bethengwe bebhadalelwe, cha sekuzwakele. Kodwa phela ubaba ngeke engene live, engene ubaba live noma la ku-TikTok noma kuphi, kodwa ngicabanga ukuthi into eyodwa ngeke engene ubaba live esichazele singabavoti ukuthi cha kuhamba kanje, singezwa ngomunye umuntu sizwe ngobaba ngoba savota ngoba silandela ubaba. So ubaba ngeke engene live esichazele ucha so hhayi eyakwa-SABC noma mhlampe noma kwama-radio station kwa-SABC, cha engene nje live noma ku-Facebook noma ku-TikTok esichazele ukuthi hhayi so singezwa ngomunye ngoba singabavoti savota ngoba sithanda ubaba, asivotanga ngoba sithanda omunye umuntu, savota ngoba sithanda ubaba. So cela ukuthi ubaba eke ngene live esichazele ngelanga azolithola esichaze kwenzakalani, sazi ukuthi simiphi, hhayi ukuthi bekhulume ngale singezwa. Siyacela baba ukuthi nathi la singabavoti be-MK usichazele cha 1 2 1 2, siyacela baba uma uthola isikhathi ukungene nje baba, angikhulumi nezinja.